Angka tu tahu ko sorry monri Pak Bu deni timbang amalana. De tona lete ko lete ang siratal mustaqim. Deni bawa lo pada masyar, maka dia nabi tanapai malala ni jemput. Dia na lete. Ayat tu pelete ang siratal mustaqim liwa sesana makai katau melo le cau lete maka dami. Puak patama bawa nak neraka aja no lete ko. Onur rajina tu lete ang siratal mustaqim. Tapi angka tahu nasa nabi tadi ni palete. Nasabak napai malalang digiring orang ke masyar lay jampu memang nyoko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la okon roh kami nama tanre niga yero nasa ni nabita tau masidakkah denis sangi makadani gana sidakkai tau isidakkai de tonis sangi makadani ga sidakkai angka pesantren tak macawe angka gaga denis sangi makadani ga masumbang de tonis sangi makadani ga sumbang kung kanana okorona yatim tapoda bani guru nama. Kemudian alalangan ya Bu iya kotomelo makadai guruta saya kutip sedikit ceramanan reguruta karisiden re makadai apa tu pacina pacilahirang yana tu nitaya mata najisi ropoh paci hakiki yana tu jenne pacingati yero lasati kemudian paci waramparang maka dia basarana an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah ya ko an-nadafa paci carepa ya ko at-tuhuru paci hakiki ya ko at-taskiyah paci ngati ya ko az-zakah paci waramparang jadi namo ma paci mana wajujue de gatau te wasi salah na de nasu sakka na andre tatanre tetep ma carepa na sabak manre ki andre carepa namo foto pure pasu sakka na nareko yewa si sala bali bola jama-jama ya tu nak dampangi mo agamay aja naliwang italungaso pamakin nabita la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin tanya na gulo ngasal kung kataw de na sewa da pada nasala naliwang italungaso iya di melo elo umrah aja na yero kopor etaw rusu masija iya rojolo tau tewai si sala talawi bolana apa iya koloki umrah nalatu ki siarai nabita nak kada nabitang kataw mewa si sala ko kampung edaw tarimang pak makade nabita la yahillul muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali tanya na gulo ngasal ya sakarang nabita na masakarang na rekode to sewa da pada nasala naliwa talungas ji ko me kilo umrah law ki jolo mewa ada manang yero purete wasi sala law ki we to sia dampa-dampa ngame ka jelo siarai nabita he sia dampa-dampa ngata salang yero pure pakwani roh dia loki aja nangiro kayak gini kupur gini bedainya ya gale murusu ang kayati macaripa deh tapi dia to gago ko di iya apa ngerang ya apa deh tasakamay napa di komandre Andre Harang aja nangiro Andre Harang isi bicara lantuk balu sholat wa dua arba'ina yauman mania kata Nabi 40 sona 40 wanina itola ibadana idi arwane upasangi pacawe ramalang lau kamay hagalungnya tete talo iti napay bawal lo boleh na baului baineme na dadai napay bukang aga 40 so na jamu puasa lo monri na dapi malapat ay de para mainga ay apa nabita makan mana akal harap natuk balu salat wa dua nigi manre Andre Harang deni tadi masampajana lolo padongan na 40 so nasaba iya rodarai menurut kesehatan iya koto pura mandre gaga cicak 40 sona 40 wanina ko napa sapusil na ko dara jadi memang to salama itu makanan haram masih ada dia ini terima iya ko haram mana saharam ligai riha iro ko lisati hakan dena na mungkin to dena mungkin mandre bawi dena mungkin mandre asu mandre dara dena na mungkin bangkai itu ya mi bangkai ya bahaya makokai pak balu ayam potong iya iya kumpay kumali ayam potong ayah ku ya aja ne pura gere idi law gere na dia na mo makun rewa dito mak gere i tabaci bismillahi Allahu akbar iya kumeki tambay bismillahi billahi Allahu akbar ya tibaca ko to mak gere law ko pak bulo ayam potong takutan ang siya galina ya menya gere bismillahi Allahu akbar ita gere
Pak Mandaria tu Pak belu ayam potongnya nagere 30 misabu. Narakko pani na nagat tangulu na makutana te siya nasa 30 sabu kaya tu. Te na bismillah. Nagere 30 misabu. Mato 5 na to 5 gere tu. Na madari vita. Laga kaje na baca ya we to liceng amani 50 kaya tu. 25 ko napi na magere ro. Gere. Ai dia nagere. Magampamo baca na bismillahi Allahu akbar. Namok ko boleh ko de gagaro ni magere ini gere makrami guru takali sidendre ya ko makun rai magere ajong pangolok kila marupa mak bawi matu. Jadi ini de to na masusah tu. Iya. Cuma kami matomi tiasang adap-adap itari matarap pisoe ke guru tak kemali tu. Pakai ke pisau na si kopor. Iya, ini imangnya liki pisau Pak Gere. Iya. Dito na masuli mako pa masempo man itapi 700 sabu tasi di juta. Iya. Iya, masigi ta suruh mali na make gadi na masigi. Iya, masigi ta suruh mali. Naliang imange, napayro ta pake magere. Bangkung ya be matto Pak Gere tali. Aja nama lanro anu mi pwede tanya je bangku. Pera ya kibo bangku. Garege ya kibo bangku tanya bangkunya tu garege lai model mina jadi bangku. Iya, ya memang toko bangku Pak Gere. Iya upakewe Pak. Iya rumah ringange. Patatau dia nang kawasai. Iya. Ala bita lupulo sapi na Gere na de paniasa. Na tanra mo capak na nitong kamen rek langsung na dapi bukun na. Iya, na cicam mi gatang. Tuh di bangku tak katalu ni na sigiri ini siya. Salala runtu imam Gere 2 bangku na pake. Pura ni nasorongan atau kapasol nak lemper ginala sisi dia pada mo. Ai dega. Iya, jadi usahakan ngecedero. Aja ni sesalo kolo Iya. Iya tu usahakan jadi pe makna ini nama Gere, nama gampang mau bacaan. Iya. Kemudian jolo-jolo macawi asara. Dua 28 ya. Iya. Jolo-jolo 10 pi menit supaya waktu tes istirahat kemaki ya. Iya nak maka dakak pacingi kangapan itu tak coba gere tapares saya roba jujur meloi pakai mas sempajang mana semoga halal polangan. Iya ko hadiah cali aja memang tak pakai. Iya jami mana sapa ya roba jujur mi pakai mas sempajang apa angkat tuh hadis na nabita ya nang katau mali pakaian 10 dirham naliangi aseradi dirham dihalala si di dirham diharam na pakai mas sempajangnya itu pakaiannya pura de diterima sempajana nabita makala dena kada nabita dena sah makrami de diterima sempajana assa sempajangnya tapi de diterima dia na nakala salatnya tidak melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal aja tak kada menrek kolangi na betul lagi ketujuh ulunna lagi sejak kami pole ulunna nenrek nano itu bahaya empe maka dia rupa yang melu ta pakai masam pajang tapi tepite tanah manamai maka dai mapacito ngase ya baju juke na baju ku makanya to dia na ruta pakai aja mau na megala ada rupana iya na rumah kada yan he mapacing apa iya ko to makadana haram ligay riha may kanina kanna maka dapat belu-belu kaya ustaz boleh halala cocok ni jolo duta naiko iya rumah balu ko ganna to ngamo siliter ya ko dinagan na siliter mo kada siliter mak baliw tu atong kana musaro maka di mo pagaga may ka mako to siya line 150 mako 100 na den dapi mo dala na sisa na ma dete na setale ni palik mula balu ayasang iya na tiasa balik patuoy iya aja pada mi rupa balu bale aja na je na tulilang gaya ro balewe aja wita pa balu bale ko pasay tulina langgay. Bapak kada may ganita tahu berarti kalasyan ni tahu itu. Mada dia ko to Pak Marawi biasa ko le pangamal di bali lo puda siya gali na balita lolo palaga. Na saya ni balu palaga na stas. Bali na iya aja. Tahu usahakan ni rupi ko nak baraka puleta ternyata tu kan. Apa angka anu to Pak? Iya ko angka gaga tapoleng na anu masalah na mo 10 juta na bukara pintu po ng Allah Ta'ala supaya ito gaga masu denon rokwedi tapi iya ko iya ro gaga no halala natutu pintu po ng Allah Ta'ala supaya monro ya to gaga ito biasa to ang kataw 10 juta gaji na siulang
Tapi dia nagan magay, nakan na ilasa na. Na dia na cocok katanya Pak Buraci di juta. Iya, masamang yan na tapomar rumah sakit kan Pak Burel dia mesaw. Iya itu tahu po guru sekolah tatalurato mi kasi sa bugajin na. Dia na malasa na paling nga bolo kami na lini daw kiloro pa dyan ni. Iya, natutoy po ang Allah Ta'ala jalur na supaya dia na sudali. Tapi ya total liwa bate na malolongan na dia nak baraka na bukaran ni pintu po ang Allah Ta'ala supaya semuanya akan keluar dan tidak pernah cukup. Jadi aja tangga maka damai gapulang yang ada nak baraka man rasa. Itu kuncinya. Biasa tu maka dia sang mai ka jadi dia sakadagi igorang na capu. Makiro. Mai ka tu dia nak baraka ya tu. Itu ampai di arone pasang ya. Ia kong kadale-dale tatalingi makun raya nali na makatani. Mak baraka tu kupure na katani makun raya. Iya talingi. Iya nang karoane malolonga dale tapanale sitang nagatang 500 sa puna parikantong inapa nele bayne na sisan na desak kadagan na 5 itu na capu itu 500 de na manasah makutiha sabak ya na pura na katani makun raya tu mak baraka. Iya di makun raya ko tu mata katani di ilau doang mematuh. Iya tiya biasa tu ibu podang maka dia kong kadi mutama ya Pak Banyo ko bolam. Pak Banyo ko bola aja tepai tu mau balanca. Ya tu monro itu mau balanca tu aja nanya tu sila lo dengkah. Saha kang ibawa jok lo boleh. Kadale na po ang Allah Ta'ala Pak Banyo sidakang jolo na po mo aja lalo mo balanca ko dia mo sidakang supaya magay manci patola abalai. Itu kuncinya. Iya. Jadi di makun raya makor ko nalengi dilakai tapak biri-biri jolo tado bilodongi po ang Allah Ta'ala sukuru ki papedale na po ang Allah Ta'ala na pa ya sidaka akhir ya kapo tu makun raya na yali di tapak CO deh wah enggak kemudian upasang iya tu sampajangnya Pak Bu denamona siton rasi basaka akimi sholawatu zakah siton itu magi ro dua sampajang letiang melalau suruga iya ro pasidakai patola abala yang kedua bola kulala na suruga istana di dalam surga iya komeki bangun bola ku suruga abang masigi ki abang pesantren usaha de to kada si di pesantren si di masigi de yanang ka masigi bangun patama ki sameng namo si sami namo si di oto kasi de to jena kada nabi tani gini gitu bangun si di masigi makalami mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi gitu bangun masigi okolino karena po Allah Ta'ala ibangungang istano kilala na suruga jadi ko meki mapunay hotel bola ballo ko suruga asumbangi ko masigi namo de to namanya ka sumbangi namo de na sampaja pak katobolana de minatama jadi ya sumbang aja nasi di masigi tonri mas sumbang aja nasi di apa ya ni bongkar rakyat tu masigi sabara ni iupo ko sini na ko wanyo mapamulay wanyo watalatu wanyo latu watta ina asumbangi tatala isumbangat ta ina agama na tu kode kagay tari masigi mo iya kamakiro apa yan ako mibawa tataro sumbangat natako anak mon rema tu naruto masigi agana iya upo ko ta sumbangaman tali sarimanan yo ko tumanyama napa di semeng aja tapatama atapang ako makasemeng kasi Pak iya kodi narapa panitia na lang ite ko tak patapul maso na nacapu. Jadi kuyang pakai di masigi. Jadi apalagi masigi teh alhamdulillah luar biasa. Degagat ya tangani sudah model modern ini. Iya. Jadi ini sangat luar biasa panitia persatuan masyarakat tak luar biasa. Iya, ko makui ballo na masigi insyaallah. Ya ko meki mita ekonomi maju tapakan jaki masigi. Ya nang ka masigi kumu ciato men rek dale ko. Ia tiap pesan salah satu ulama yang saya datangi di Kalimantan. Maka dia kong ke kampung monroi tama tapa masigi mo renovasi ko makaliliang pada cengi angkat tu dale pole masolo ko madece ni masigi na po naon ro na po Allah Ta'ala ni sama kada kinri me lolo mala dia ko tanaya pano ilale ko iya na de mo way masigi de to na patami na sada de to na me pakanya ki bola yo po ko makare mo Allah Ta'ala bongkar mo ya
Ya ro masige ko sa dena pondok ero 60 juta di dalam pada bongkar ai. Maka aga ni bangun aku dek ni semua tumpeng yang makan bola tak bangka-bangka. Masa mana ada. Mako mo lolo nara jaji mako tu pamulai moi. Ya na pura na pamulai mako meto tu ko panitia. Na panito ko to panitia to makala sila si cede to pa. To kan na makala sila si cede mataru-taru pi. Payo ko bicara na teme yang kalinga de gaga mataru de gaga sakada make ka bicara no tamane tu de na kana sumba. Nah kay ka protesnya. Ya biya ko yami ko jumai nangka to lima dari ke makapal pak napan na tama masih dia. Tapi dia to gaga ko de gaga. Iya. Jadi makito pak kami to mako tu pak nangga biasa dia tu protes. Di rona-rona mana way maka nama jaji tina teh ku podangi mako ada gagarin na pokokna na paungana nampar mana tapi dia tu kan sumbaga i matuli nampar to nasa niga si mende nasa Jawa duhasi tu duhasi ko na pe maju na irita magasa itu jadi ini penting saya wasiatkan Pak Kanjaki dan saya berterima kasih kepada semua pihak terutama sahabat Abdul Waris dengan Ustaz Lukman Kato dan Pak Camat dan Lintong Labita Pak Desa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini kegiatan saya minta maka da talingi cede waktu saya mau bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat NU. Yana tu podang Ustaz Waris maka da aja numpas sadia yang perlu pacar mah. Saya datang hanya untuk mewakafkan ilmu. Cuma saya minta ada donasi karena kita rencana membangun dinajik na rencana na sabak menrek nitian lah. Rencana korupa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, kemudian tempat pengkajian Al-Quran dan hadis. Makanya disebut Istana Ahlul Quran. Kulawuwi jadi maka kamu kasih masyarakat korone lo bantuin Nahdlatul Ulama. Namo 20 misal busi ulang. Selama 23 bulan. Dan akan nak 2 tahun, kurasi ulangi 2 tahun. Nasabah saya nukan itu 23 bulan ya kok lancar ya roh bisa jadi itu sampai ke situ. Nasabah mata anak kasat di ko selesai tugas jabatakku nadena selesai ya roh. Maka da nasinga kamaki hadratus Syekh Hashim Asy'ari maka da aga je batina murus NU dia agak jokah. Jadi makanya saya minta untuk ke Kama Masagena nameloki berpartisipasi berbagi-bagi berkah istilahnya 20 sabu ya melo 30 sabu ulang-ulang Ustaz Waris pamatu murus ya kotako na paisulat tawaja nadegaga maka tapas stop ni iya ko iya mi syukuru katu tapi aja ta cicengi ku ya aja ta cicengi nasabaya tu malaika ulang-ulang nilaw doang wa dito man ci papalampe sunga aja tak kadaya ria 20 sabuala tapi cicen ng wajah langsung lunas aja malaika itu yang nilaw doang iko to masumbang nilaw doang siki malampe umur malampe sunga supaya mananunga si matu ulape ma ya ko pura ni ta cicen itu nilaw doang pada mi itu tahu masumbang sosoe ia tu tahu soso nilaw doang malaika ya ko cica misi ulah makalay malaika istirahat siki ulah pema pasi nilaw doang rugi lak ki ya kita namo 20 misabung kamu tu anggota lo jampu iko de transfer pa kamato nomor rekening ya Romelo maka da me apo kaya mega ini mani bawa de to gaga batasan lah jadi berbagi berkah istilahnya. Jadi saya kira dia sampai kangi memagi-magi napa berkah ipong Allah Ta'ala ia ko degaga tule mala cara maku pamula nala tu capana angka gaga me walengi ta usaha kangi takatani masai potule pigau ita pigau angka tu tau ko sorimon ri Pak Bu deni timbang amalana de tonalete ko lete ang siratal mustaqim deni bawa lo pada masyar maka de nabi tanapay malala ni jemput dena lete ayat to pelete ni siratal mustaqim liwa sesana makai katau melo le cau lete maka dami po patama bawa nak neraka aja no lete ko unur rajina tu lete ni siratal mustaqim tapi angka tau nasa nabi tadi ni palete nasabak napai malalang digiring orang ke masyar le jampu memang nyoko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la okon roh kami na matandre niga yero nasa ni nabi ta tau masih dakeh
denis sangi makadani gana sidakkai tau isidakkai de tonis sangi makadani ga sidakkai angka pesantren tak macawe angka gaga denis sangi makadani ga masumbang de tonis sangi makadani ga sumbang kung kanana o corona yatim tapoda bani guru na makanan kaganana ko tuwa diubantu aja na tapoda nga asan na jato na tapitang nga taon na ya bawa pa bantuy hari setiap bulan na aja to tapodangi makada ya bantuy salasay mati to nana maswi saliwa si runtu ki deniris sa makada di biasa bantuy watu na masikol yan na royasang sadaka denis sangi makada ni ga sidakay tau masidakay de tonis sangi makada ni ga na sidakay ya ko ya tumapasi pulungan na ya tingin na panalingan palo ibalender mo pa ya to de na langsung itu iya palai ko naso tinggi macan itu iya makanya saha kanginang ka amal rahasia ta iya bisa kira makanya itu penting Pak aja na tatarulingi rulawat tamak balo-balo gang kasiku kemana nyo ko tempele-tempele aja ya tu ko mati bani monrim itu malah iya masak ya de nak bayi nila kay te ko mati tuoki lagi memak bayi ne palai ko mati mana sah iya ya ko wija-wija ranno nga makata mata wija-wija mo ranno nga buta ciwali ko tawleng mo ranno nga buta rapa ko idi na tuyo ko makokoh meka tanay ki akasya kita siaray ki buru na tomata talala na sitaw linga kadua mi na migana katalu ko pure mapabay ne pamelo masyara ko buru idi lagi tuwe mapahang ya gama kadua mi siaray sitaw maga pamatu wija-wija ko idi matu tuki lagi na lupay ki ikirilo jupan na makulya ya binatalipo ko chapu idi na ni nang kakiriman ng matalipo manika nang kadikirimat tamagan bikinetis sang imaga sija na tayo nalupay ki kotomate na nagagataw tapajampangin pa tarito nga moto bayneta kotomate tapi nagan na si ulam mapinrin yung ko Facebook sudah 1 bulan bapak niya meninggalkan tak terasa napang kaduda makomeng sabar say nasa Makashi anyo ini penting saya wasiatkan. Ia patunia punai agagay kuya dering. Selama yakatan nimopi itu cuma amanah. Makanya selalu dibayar zakatnya. Tapi ketika diserahkan, dia nagagatu zakat na wajah. Karena ya punai mematoni situngan. Itu hakikatnya. Jadi aja tamat tuh. Tapi detis sangi perjalanan. Mudah-mudahan ang kaboko tamawari tapas sadia ng yalita ko surumun rin ako ng Allah Ta'ala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.